Hai guys, sekarang gue lagi ada di depan Disneyland. Jadi sebentar lagi gue bakalan masuk, gue bakal liatin ke kalian kayak gimana sih di dalam Disneyland. Jadi kalian juga bisa ngerasain apa yang gue rasain. Dan ya, bukan sini. Is this
So ini Hansel and Gretel, Rapunzel, Mana? straight ahead. No, real duck. Oh my god, the song set banget. Oh, Ariel, mermaid. That's why the song. Ini Ariel Castle. Itu apa, Cinta? Olympus, Mount Olympus. Cinta, ini Ariel set banget. Sudah. Sorry ya. Oh, ini lucu. Not good dong, Sam. Mas mais dizer aquele lá do barco. Batman ya, apa sih? Dracula. Oh, Dracula. Don't record long. Mesdames et messieurs, les bateaux vont redémarrer. Restez correctement assis pour votre sécurité. Merci. Aladdin with it too. Hah? On garde les enfants correctement assis dans les Aladdin? bateaux, s'il vous plaît. Please keep your children properly seated inside the boat. Merci. Thank you. Mesdames et messieurs, les bateaux vont s'arrêter à nouveau. Restez correctement assis pour votre sécurité. Merci. Ladies and gentlemen, our boat will stop for your time again. Please remain properly seated for your safety. Thank you. Hah? Iya, Bel. Para ir mais tempo, para não comprar. Ah, você vai fazer igual? Wizard of the Oz. Vamos mexer. Tá pra fora. Apa lo cheating ya? Wah, the fuck?
Oh, Child, we want to look. so cute. So cute. So fucking cute. Gue di Paris, sekarang gue lagi ada di depan stasiunnya. Jadi sebentar lagi gue bakalan mau ke airport. Setelah dari airport mungkin kita bakalan ngabisin waktu di airport. Jadi kita nggak ngabis waktu di luar karena hari ini cuacanya agak mendung. Mungkin juga bakalan hujan. Jadi kita bakalan nunggu di airport. Jadi sampai ketemu nanti di Sweden. Nah. Unless you want to come with us. Oh, it's okay. Thank you. Say bye. Okay. Bye, thank you, Imran. Yeah. So when you will reach it, yeah. No worries.